Miring hi chu thinrim thei kan ni a lemchanthiam milarte po hi an bang chuang lo an lemchanna hmuna thinrim wange mo thildang emo wanga Hrawn harle buai puyom tak tak te chu hengmi te hi an ni a Steven Seagal Mixed martial arts a black belt nei ngat sensei Steven Seagal hi lemchan pui a hreom an ti thrina akut thak anat thei wanga ne lemchanna hmuna hian a chan pui tele stuntman te hanbe khik deuh trok trok chang la anei tam thei viau boka kumsang ka zakwa somkwa paruka khan executive decision an chan lain a chan pui John Leguiza monen hanin ti boya Seagal hi fit ruk chuang ani lain John ne rohi chu fit nga le inchi sriat chia ania anin khan lo hle hemitrum hian Seagal hian film seta om dan tur dan siama thu nei tu ani dan le athu nei na chu ron fia chi hani lo ti lantir atumane ami je hre chiang dang hi chu an ngoi maya John hian omang lo ti in alo nui khanglang hani ome Seagal hian taekwondo athiam je lantirin John hi punching beka a mang zui ta ne George Clooney a mel atang hi chuan pazai dam le thinrimna laka insum thei tak mel apua chutiang chu ani vek lem lo kumsang ka zakwa somkwa pakwa a Three Kings an chantrumin an director David Russell nen an lowin wrestling viau to hane David hi Academy Awards azona voithum nomination muthei hania mase thinram ve tak mai ani thung Three Kings hi budget tamwak lowin an siama hi David hian alungoi pui thei ngang lawaniang a tho pui tele crew member te chu avin khur mai thina George Clooney hian angai theivak lawane anin kar boruak in mung chho hi apuak ke ta David hian George Clooney laka hian alungoi lona tilan natan awal ki toki ken lai chu apai thuai maya director le changtupa hi anin pomchil zuita ne anin sualna satte ma wang hian second assistant director chu Lemchanna hmuna hian abang ngal mia boka Lemchanna omte hian an portrait thei rama an pahni hian thian thatak an ni zui to lo hrim bokane David hi hemi ma kumnga kalta Lily Tomlin nen an lowin ti buai rep to bokane Faye Dunaway he lemchanthiam mel thatak hi lulul zet mai ani thunga kumsang khazakwa somsari palia Roman Polanski a film Chinatown an chantrumin director nen hian an lowin ti buai chiam to bok shooting an nei lain dan away sam chhol leng chuan an lemchan hati buai dewa Polanski hian makeup lam buai pui tu te ko talovin dan away sam por lai chu awa buaithlak sak tamaya dan away ngai dan hi aniwak lo chumi hnuwa Polanski hian dan away hi zun aphal lo le boka a thinrim hian coffee no halaloka chuta chuan zungin Polanski maya tak hian awa the zui ta bokane anwa Polanski hian danaway chu anung changawanga tho pui harsa ati thule lemchanna chuan phuri tatling ani ye tina soyene Gene Hackman kumsang ni pakhata The Royal Tenenbaums an chantrumin Oscar po lodong to lemchanthiam le novelist hi an film screenwriter Noah Baumbach le director Wes Anderson tenen anin di buaina sa le bok Hackman hi lemchanthiam takni ma se Hrawn a hreom hle ti hi a tho pui te chuan an soi thrina a chan pui Anderson le Gwyneth Paltrow te phei chuan a hlaute po an hlau deu reuh thu te a hnuwa an soi chuak nge ne Jackman hi an screenplay a hian alungoi lo ani che kangchu ajek tu le director te hi avina trum khat phei chu a kekor a potla a Anderson mi pa angin khosata che molle te po ati nge ne hefli ma changle in nam hnoi te chuan Hackman hi an hnu zela an hnai thadu to mi lo bokane Marlon Brando heipo hi lemchanna a tal hirve thei tak kane kumsang ni pakhata movie an ti chua Franco sa siam zinga a thabera chal thin The Score an chantrumin Marlon Brando hian a character a chei boldana director laka hian alunga oilowa sin khatan su trumin kekor a hadu lova ati ngaina dangom heklo le a om chin chunglam ngar an frame ngai ta director ber hi Miss Piggy tina ko thin bokane
trum khat phei chu doctor le kha haron kenga os chu angei lovin a allergy ti te a inzia kane Franco sian do theina alo nga hlawa he film hi an puitlin thei mai zok nin an soi kumsang kha zakwa somkwa paruka the island of Dr. Moru an chantrumin vurdana akhum chu brando hian alo phel du mi alo to boka athu soitur chu crew member te earphone atangin a in thil tir to bokane lemchanthiam tak enkol ha thak takani e tin brando hi an soizui chok kane Julia Roberts kumsang kha zakwa somkwa pakhata Steven Spielberg ka film Hook kan chantrumin Julia Roberts hi buaipui angai hle kumsom ni pathum mi ania Spielberg ka laka hian lungoi lona anei hani che kangchu thel ngai khopin anin bau deuh reng mai ane mithren khat chuan hetianga he lemchanthiam omnem tak akhosak chan hi rui hlovang ani antia athenin kefer Sutherland anena anin thren atuar nat em wang ani antive thung aril rulama ader dep lai takani ti hriain athriante Mel Gibson Michelle Pfeiffer le midang te chuan a Lemchanna hian an tlo fo thrina buaina lian jok achuak turan veng hani de uma jok crew member te chuan Julia Roberts hi ator hlelom theiboka tin karheli tinan ko thrina ne Jennifer Lopez Kirk Jones asiam kumsan hi song pania anti chua what to expect when you're expecting a Jennifer Lopez hi thiam takina changa kumsomli pani mi ane an chanlai hian trum khat chu a buaithlak viau shooting an nei chu a chan le wang pom lem lovin tu ma habedu lova an biak poin arul tok vel lekin a chang thrina ne aman biak po theina turin secretary ang deu arwai ta hiala an du chu a hne na hian thrilin jelo hne na hian a hlan chhong vele trin hetianga akhosak chan hi a hnuwa alang chuaka abialpa Mark Anthony nena anin thren turvel boruwa kalonia jelo hian Lemchanna vela paparazzi yomten anin karan thre chuakang ti hlavin tuma abedu lo halonia akhosak dana wang hian rilrulama chiang lo ang hialin athang man thungane Bruce Willis kumsang ni som khan Kevin Smith asiam kopauta Bruce Willis hi Tracy Morgan nenan changa akal tluang vaklo anua Kevin a soile dan chuan an lemchan chu hremhmunte naw hi an ringot mayane trongkamin anin beide urenga an release dona in mu kho manneya Kevin hian Bruce Willis ti lo midang jong chu lom thu a hril deuh kher boka he movie an thedar lai le an chan lai jong hian in ngei takin an khosalo hrim ane Bruce Willis hian a lemchan reng chu fakle thedarna hun amangna sa thei hle a mase kopau te ro hi chuan fakle thedar chu soilo a poster thla po alak pui du lo thungane Lindsay Lohan Milar soise pom chuan Lindsay Lohan atel ngei anti lai borvel kha ani to me kumsan hi som pahnia khan helem chanthiam hi FX ti chuatur TV series anger management a episode khat achang veya a han lak tlak lo em mai le ngala a buaithlak le buaipuyom zia ati langchiang hle shooting an nei ni hni na tangin engma tilovin homtrana natho ati khol kham vek thrina achang le a trailera amut tlatawangin shooting an nei hlei theilo boka hetiang hian ni tin chu tumlok ti hria takin shooting nei tur hi apot khotlai zo ta thrina abial pate zaina ture ro chuan a ma theyang bera akal le thungane Lindsay hian lungoi lona po anei thran lawa shrona ha thak zia tilana tumna te po ani ber zok ome Christian Bale kumsan hi pakwa a Terminator Salvation an shoot lain Bale hi an DOP Shane Halbat nen anin ti buaya anin bakkai lai audio phei chu alarjui hle nge shooting an nei laklo lai hian an Lemchanna sen hi rilrula peng theizongin trumhni lai mai haron veya Bel hian in ngai poimo lona ni tin a thinrim chuan an khumta an film chan mek chu chhunzom lova ban sana te po avau hial bokane anin hauna audio hi aput ruwa Bel hi fiam thu thona tan a hnuwa an mangna sa hle ane